emergency Ghana TV ebusia mami enchia wo na mema wo akwaba so enenso wa beka me ho e wo fidikese yi eso na ebusia na asem kese bi a wa beka yensa e wo fidem ha sei ne pa chese awreho mu awrempa so na san e ye wanwa ene se mami bi ene ne mamienu ato anananom e wo nse do ya na wuti asem ne mu nchiremu ana chese awofo mu wasodie bebre e wo se mo ye da mudi eba na eba tetie mu a mo wasodie bebre eye e play e wom na ebusia mo yenkoi ne enkonko ti asem ne mu nchiremu yenkonko do mu nsuko na eba ne aka echi bia no me de ba bedan yenko ne enkonko hwe video no embra DJ Accelerator down DJ Maha yeah jo wo pani kase akra Krobea na ya Asante DJ na umpom to say papa ariye ni bamba da worma mo de se good and someone ene ye tete emoso ne beba free offense on an important mono and yet de offense Krobea pa poteso ena ababe to dwa se enipa miensa sabe se kan twitwa se kan twitwa nti onu wati na nanom nse adu DJ chirechire me mu kakra yo akra na de wa se na mata chia wa chi for ene wa de problem as I say the bia de you know lady you free chia say de achapa na yata ehia bi mu bia Mr. Baby oni na kwada aku san ro ni so bi o mu tie na chamba papa na mi nyanum taxi driver ye truck driver ko ni awa agruma idie entomda akra baby a enkonsiai anya ro godam anya amamo esem nya bisam etiye ele ofiso akiato uduru ofiso na afaka se o balea roba ko wa ye frewo ebra etu be ti won wa school mu won na achia so na esa eye profit eye akurem ehona case lesia ma ni pamiensa amre die owo ani na dey ana o dam jamu a afra udi bi samia eya awre hosem ewo ofeso achia so ehona ate good de ye ne se eye maame ene ne mamienu adai wobi na afri abonten abetwitwa wono mu aku won anade pa na asi DJ chirechire mi mu yo akra me da wasi ene kwachi na wo butari ato se iriase empanimfo se da oba wiase na wanwa na ka me akoye se so akra na abusuya ene ni miamanom eye aparwa na kofa ba akoforo ato se obi ene se dema na baade mo ba wiase na wo be wo a na kire mo ba ya mere no na kire mo nto so abeso ni na kire bia wo to aba amina maamina oba ta ya yefra no oba tan ata na wo ya nwere ni wo wo ya e ma ko edunu anum na eye abrantie ba ko a wo na ka kire edina tie na kire ono de wo ya ketwa pa wo ntintia ba bienu ba ko eko abienu yenu a eye 21 to 22 years na abrantie nipa emrantie nyame ya eye basabase bi ya red bi ya tramol ka nyama no basabasa na wotwe ya abubo ama eye basabasa no abrantie ne ya fa nyama ni bia ya da se abubo afane ni so enamuma asam ne ba na ole mu yihwemu a ni tie ya se no ya wutie de ya nkore na no pe na asombre man ene kasa ye kire bi se eye tam emrantie ekopa asemi di ba ye na je sa branch o 21 years ana opa bontere ba ye maami du so kete de ti da wa e che ye ta dia ebi ni ta pe no ko ye na wa ko ye no e di aba eni na ko ta ta ba wa no maami ni ntema eno kura nya dia ne nka papa wu e de ba abrantie e twe se kan na maami ata se obeta baby abonu ga na bra sa ke siti entrese yese eye baako edi nke sama na me tesi ekuramu wo aba sa ebra wo betina wa obon wo ja na bra diato eno sa ko ekuramu wa enu ade abanche twisi kan na ta otita no na nam so wo ye ekuramu ntino ne ba ye tren kopi
That is so, mammy, Bobina. The bra for Peter, we have to stand in the Jabonia. One also so up one and another hour here. And no, almost let me say, a young Baba comes to swallow and that's from the far. It was at the office for it. The cool mammy, I think of Fidia. Now you're feeling sorry that I'm saying I want to be trying. Look at Brantia, the short trouser, 99 and some Pabua. Now, if you have the Rasta Kakani, Walker, you party, and in a betina, you do it. Hey, I'm on so at Damujama, Accra, any family in Saint Dear. Woman, I had one and I'm one said, or peso, action, family dear. A yard of Hosama, one in a day, and a day, Asam Ewa. Okay, DJ Nyabotre mame. Arofoni adehia mutie ye na mo hwe ye Mr. Se usura memma Facebook na YouTube ne so. Se usura memma so. Na mom unsuro dia. Braso se ya ma kwadwo de video no de akoho dia mame. Afi kwadwo she video na se. She video na se. Se wo hwe video no se ne etie no a. Di kan fa maame ne bra. Maame ya woda ehoya muhunin sebe oye maame panyini angunani ata ya woye mother of 15 ememu maako dunum ena maame ya wo sebe wo bewo no abewo saa sebe nkwasiafo seidi nkwa ankokra nkeye maame a wawo dunum yi ono ankasa ne ba wo san hwe pictures na egu ho na akwa na waye rasta na ode dumano yene black white na se dumno yene black white na ye akwa na woda ho na sebe ne to trouser ni nyina awro no sa akwa no ene twitwa ne maame no okay enti wo twitwa maame no de wono da ho ka ho no ene hu se ye twitwa ne maame na maame no hwɛ se ne akwa na twitwa na wo twitwa ne basabasa ti se ni ti ne de ni ti no eba na bodwe saase ho ni nani ehwene nka mu ho ni nyina wo de seka na bia ne basabasa wo twitwa maame no basabasa ne nsa enyina wo twitwa ne nsa ne nyina de aka ho ena sebe ni nua baako ba so a ono nso oku no na DJ sa krachi yi a wono kura ne swawom na watumi edi sebe sa nkwase awuo we no ne ho ode se ni nua ba ma na wo ba so no ana akura wono de no nim se enke ye ni asam ani ye ka so se se bla wo no kura no se ba bra no ho ase ne sama ne kura na e kwa ya kan ni asam eno na nam so a ya no ntu ni se ba gine nkwan firi ni nsam a akura sa amna die wono so so mu a o ma na twa na na ewe ntie do. Okay, na asem we ba ye no sebe se bibia besi a ewa ase ono de odi nkan twitwa maame no se twitwa ase kan wan kan ho no sa nioma na wononom ni nti adai amana bodamo ana DJ akura tere abrantie no omo kire se ewumwa na se wa ya kra kakra ene na nam so ema maame no efiri eho ede ba ye ti se ibire bi kura omo kire se etwa mu no abrantie ni ko pa se kan ekokotwa obi aponti a wamantam ni ti etwetwene enam so ema niema na ekoso nkoye ene nam so a ema maame ne bobo no hoja ewo ebra kakra ekire de ekoba akomu a ni nti bi afa samre de ame etwako le frati a wakoji neni sui ya ho ko samne se ye oni akosi a ka wo bebuai empanyin fo kirem se kokova o fu sambi atu na ba ya wati sui enya ketu ani sika ko de aka ekemu a bravo fu atwa na nanom ewo nsie di afei sa nipa no a wono ankasa edi awuei sebe yen classify ni so yobi anadwen mu eka no ono ni di odi kan wo maame ne madunum ni mu a sa adwene mu haw ni bi woni so ana ebi woni nuanom bi dum so akura ewi ase de
and penny forte or do any and who could do. I think a branch and I dear Abba. And no, Mr. One woman near Ma. Now, then, no one can be a bit star or Kranoa. Akra, you, as you said, I branch and I need the Abba. Family, or my one and I won't hear again. Say, body me and Sano, Nina away. I will offer so much. Woman, I just read the one. A bushia, a mamma, a money. Now, among Jombe, as you say, you'll be a quite on a four. Well, if you say, I'm on a four, so dear. And your mother did the, and your money did the, or what? Get a woman, ya. Family, a dear king, or my bomb, much walk. Abeke emunwa tamri do masa afaka ekwa achiasia o mafesi kunya ehwe kwanya umbechi afaswa umbekura wo mwadishia wo mawi atafuwe Kofi no wo yere wo ma na afra eni die na ntima musa shanko ho okay tani tiesi wonwa muna na ya sikre esese ya ura hosamwa tamri de wajani koku sikane koku fuwe na Maame no ne madunum no no onum nyina wa ache ase hɔ ana akura iya se de onse na mesusa ani ni nyina ekuku fansen na wo mu nyini na tese bia kɔde obetena aka danche yi nu ana omo maami ana samu ya de ni nse omo maami nche a ekuku ya se mi omo pa Omame aka uni aba fun omo mi ense nyina aso na nanom ewanti adu. Okay, DJ yada se koso ana ye adwuma. Out of for DJ as a related down. Na ye call nchen no. Na se oba ententan ne so a na wo hwe sene ade no te a ehu. Wo hwe video no a de ni tiri ho aye rasta basabasa we de wo hwe akra na dwemu kana mpa onye papa. Ono na edi nkan kotwitwa ne maame no ena de ono da ho na ye maame ne baba akọ no kro afrafuom na eba wu enti ne sekane a odi frafuom mu ba no ekura no ena obehu se kratch na twitwa wo mo maame aye ne saa se wo hwa na phone taade na hye no ne galon a wodi bu nsuo frifie ese galam se enti untumi nya nsuo mfiri wiram kire obu bi frifie obu ya a wode koye ne waranti mbutu a ode kwa afuom ni nyina hye no ya ni kokko a yese na no wakokari ehu sika kora wanyi nwie ye o ena hwe akwanhia mabepie so ye kume maame memra so ye meka anuasem se no ono nso kra che na epe no wode abegen gam ono nso ya watwitwa ono nso eku no ya rasta mai ye nku bi akwa we kura de omo nhiri funu no de hu ya se ye koto adaka kra enti ono na da ho na ni tiri mpese no enti di oba be wie wono nso no se wo study a ne nsa no nifa side no ena ode sekai nu se ne nsa no de wo hweye firi na beti no wo hwan ho hwan ye de fra ba bia ne kon ne wo no hwan gum nti basa na at once no moja be nwuna guni mu ama abonahwe ho ena ye ne saa ono nso ededa hono adey enuboni nyamo ena miami krom barrier for ma me momo abaso twapia se police barrier on se mo aye de ye me bom abaso eba mo nka se mo ye de ye no me bom abaso okay twapia se police barrier me bom abaso wa makofa tramo unim red ene nasefo ebi emao emabesia en wom di twam police fo hu wo no wo makoyi 500 million emano 50,000 Ghana cedis omo de bribe police fo no kapia se police fo barrier ho de omo se yenye mpacha maye de ye no meka o omo se yenye enu boni bebrebe we hefa na mode ko nye nipa na mode ko se wo mo enu omo buru alarm no ena sankofo ni nyina ya che wo mo ya sisi a ye ka sei Asante South for no aye ho press conference ami ehu se
police are rejected. Hey, wait there. My idea. IGP nti. Na on so on pedo mu. On mom rantie na ba so. Wo man na wo barrier or as at that time. Na nse na Ghana say ya. Then show wo mu kwa. Na obi di 500 million pounds. Na wo se menye. Wo se mo. Tati asi police barrier for no. Ma case we see mo anim no. Na mo rejected 50,000 Ghana cedis. My idea. Yankupon shamo. My idea. IGP we dey bo ma ba so ne kuchim bo ma ba so wo ma ya de we krom barrier police wo no obetumi aye bia na obetumi aye bia fabra comment section ho na me hwe okay eja 2 minutes per e was case ma me na was na yan che atifo biem hwe we no sa dwa we na anhya se nra no o betina kwa na akamida wo ya meku no ma ya ni sa ewiase won enyeji so na ma sa abakan 1 week 7 no oba je oba no sa o sa na otie report mi o say obi a ponchi kra mantam ko twara ni ti twa ponchi ni ti efiri so ko njira portfolio ni kromu wa na watata mama na firi na kura da se o akoba bi se me ko bomi ho bia kakra san aba eno wachi no anwie mama ni ba ya hwede abesie njira portfolio ni kromu abantie wo ya wo di sa nyamna se we nya ne first time o de yenu okabida na onko report ya posifo nya den nti wey omo beto da ka dina tumana na akọ report so a oyobi a na dwen mu ka no ye be ka sefa ne ko saake atre na adwen mu nka no eye nuboni na ofana eye nuboni na ofana sabi obi omo no hi ono ko ofama na boro so aya de ni behavior eye nuboni na omo no na wo se hwani tiri ho de da ho e na adwen mu bia no e ka no you two homofo mu omo tie hwe obenum red obenum green obenum black shebo wo shi wo sanebo ye frɛ ne shebo wei sa wo sha se nya no wa ya na ya be wie no mesra busua se mesia omunyini mfirim o mesia funu a o mesia ma me na ne ba na o kokari kokon so hye ne kwanhye wo no o mesia o na munyi we on tono twere bola so bandi ye ma kwan sa ade o de mo nto adaka wo mu ntutu fo mo nto ne ntwenem o enye mo tanka se me fanko ya nya ne sa o mu ntutu amna nto ne ntwenem abusia be fa akoya akosie no na ba ne dai abusia nsie wa o kankan be sie o awurade yakopon no ka mabusia man ka me ye busia panyina on ka ho bi wan sha se me wo sha se kakran sa na o de be wi ne yo wo ni ka ye bi da ma me meku ma me adwane e na o mi ame ba obi no obi be ka sa asem no che ma me no ma o ma police be che no tai we de mi ame ba wo hu sa de no o china na ye den sa na be wi ne yo onu ko oku maame oku nua hwe de akosi ye ka nuboni asem tire Ghana for mrantia omuntie ye ka obi tie odi atem obi tie o edi at na ye dey unim filia o se omunyina he ebe speedy yes he omo sa no omunyina na omuti tesa blue aka base nko a o sini amai woni ade ne bobo mi o wei e bobo ne ni no wona sakura we wo sabi wo aboboni a oti wo abinka akwa wo ya akola aboni che wo biada wo komu o mo ni ko school wanko eno village champion ena onu wagada boys so bia amana tam na punch ti wo se ma ko twa punch ni ti kromo ni assembly man ni o hini bia ni o ati wa cha ko wo ma na bidisa wo we ye be se Ghana youth no sa nu boni nana wo nya de papa bia fa firimu won no munye wo bi onu wi ya bona baso da red na o monom no ho unim nsunsun aso bone esa wachiri e de twere yade o be ye epileptic sense e de twere yade e ne bebro o de esa o monitor boys na anom red na ache no unum duru ba bi a wo ho etumi twawo enti wo pesa wo ye twafo me da se eja o ba de echa me 2 minutes ya na nyame ase na yanchia wona otie no na wo hwe akra mabubu hey oba tan hwe ne ma bibiribi dunum oseketu owo mu no no ho ewuradia ma mi hunu yanka wangu bio onko duru 14 na enka hwa nanko onim sei pa nka wobeto ho na nanko watena ni tiri so na enso so nyame de niam bi ahintae hwe sabri ma me pani afia go be di ne breast wa ba hwe kwan afa so awu ono ankasa ne ba o sabri obi pe ba wonya binti nani abere asua se nyame no
wo a wo pɛ ba wo nya bie fa kyekere wo werɛ wo a nso a wo mfie apa ho na bia de adu no wo a anya yi anti wo su no fa tu ho fo sɛ ebi mpo a na wo nya bia nka sabire nka wo nte ase maame bia nka ne mfie obedi wa asase so nka nso ye o obi a watumi awo 15 de obenyini kan so ye enso hwe wo no ankasa ne ba hwe kwan kura wafa so agye no afiri agye ne nkwa afiri ne nsam ya sabire enka ye be se wo be firi mu mpo wo be firi mu amanke ya deda ne kama ama nsa behwe de maame ya da we ya fra ndi ye be deda na maama mfo abehwe ne ne achi ne etwa to ni entimi mieso hwe de waye anso wa kura o oni a oba ya wonu so beka bia wonu so a wede na ka ho ni nyina ye dai enu boni ya agya kwa me adi ka ho asem yi hwe no bi oda ho boxa shots kura wonje bi o to hwe ya wonje hwe eno ane jeans na se no no a we obi a wa bre adonu koku a wonu nya ho sika no woku no na wonu anu a oba ted no wa ya ade onye sanke ya yi anke ya beka se bi yinti na ya yinti no de mesre sanhwemu bi akoso na se ya okra de mena ho fa ho wo saba so bo okra de ya nya hwehwemu bi akra mfa ho mena ho enya hwehwemu bi a no ani se wo mako ato wo mienu na ako ato se enke bibi se esi a ango yese ko be ku mienu na nka ono abetena se na ged na kwatum se wo mako ato one oni ano afumni no o mako ato obi dodro o mako ato o nyina ko ato ti wenya yi bia se bibia kosi akire se ya yi a o ma ha adwen papa because tasi e na o mota koto saa no a enkeye ka ko le wantimi na nko anto a enko osa betena se ama yesi e ku maame ni abefa nde ne ko edi eyi ani ejai na manasa aba wabodam di ni ejai na manasa aba onua na one na ko ato no wa ya ade pa se otim na ko ye ne mekode ya ni nyina beko ayesa akroma a wokoche akoko na wo se ne maame se ne wo be che me ba de ne emienu nyina beko agu no mu mienu nyina ko agu wo enti we ye se asini sa akra yemfa sedema abusua sabre sa de we ato mo nyemre o maame ene unua ba ko ne de nkai ne nka ho ewiase enti chese ene nipa aba den ene enti etumi kan ma wo hwe onyonko nipa anim ehwe nyame anim etwe sekan etwetwa wawo maame nipa wanyinsen waboso menkrum emu ntosiote efia ne ho nkro ne ba ebusia we mu fa nche me se wudidi a ni wanyina maame ya fem e de wa ba wiase wotumi anya kokuduro ahye ma wawo maame anim atwe sekan ya twetwa no agene nkwa afrinisem wow awofo no ye wodwumadi papa se ono ankasa tumi akune maame agene maame nkwa afrinisem dia that means say ye wo youth ni bebre wo hono monso enam sa nu bone no mo fanenti o metumi aye ne sinse ye wo asode bebre edi ekwan ben so ene ye fa so atete ye ma no abofra bi wo ho a se wo ya ade na nya ni parents omusuro se ombeka omusuro so ombetia no enti sa abofra sei no se ahyese na ewo se wo tia no wantia no na onyin no ba bedru sei no jinsem a ekwan ben so na wosusu so de obefa so emma na ye tete omo no ye raise omo no ekwan ben so na ye fa so raise omo se so ban we na ye raise omo so mo ma meda na dia na awofo no mo me ye hweye ye hu kwan a ye befa so e betete ye ma no obi wo ha wa try the best or try so bad obe ma ne ba no obe ma na abrabo papa ana so obe ma no suban papa se ne onyi a ye mbekan se oye pinibone nanso mofra ne sanse mofra so odin o ka wa no ka tu enko ha na ho no free banenti abofra na jensem san kwa san mofra ne nso so kwan ben so ne ye fa so e de asiesie om yes se om free sat bi ani no no ane maame watumi aye ni se ya abontin so ni de den ye no de beyew hwani nuampo watumi aye ni se na wo abontin so ni den no de beyew ya fa we ya fa nya futu ya ntia mofra no
wotia no na se wamfa fa ne hye nyame nsa bompaye elfama no entina wo saa keke obi wo ho no ma ose na unim batete na wo ma sei na wo ma de sei hwe se wo manyi ya eye wo se unim batete obanyi a na obehu se yes ni sube obeda na di no na be kire se wotete no anasa wonyan no yefa we entu yetirim mofra ne ya ade a yentia wo na enye se yide bia ye de aba abom popopo nye no ani atene na wotene wo ba no asembi wo hono ma ye kasade chinetena na krokro no na kire ne se nia wo ye no emfa ne kwem eye nia wo sa wo de aba etia no so a fa aba tia ni entiti mofra no ni enya se ye nya wo ni esoso so momudi nsem hunu no ye fa kakra yi entu ye hofo aha na mepese me du besi da se ne e be sanso ahia na meka wo se aha eda so emergency Ghana TV mo sonfo na akosua de pa me na me de dwumede e ba wo na so abusua like video na share na fe subscribe for mama me de wasi